ole ama saberin thirtu le ngai thatu te he chenela yang ka lom ve ka chu when hianin Riize member Seunghan chungchang karon so yanga Riize te hi SM Entertainment waya boy group ten nia members hi pasarian nia chungte chu Sotaro Yonsok Sungchan Wonbin Seunghan Sohee le Anton ten ni tichuan Seunghan a big hi hemi Riize te debut ma ho chang hiam buaina aluda abial nuhlui nena aning kis na thalak kha social media platform shanga khanin I a viral ani alika ta Korean netizens te po an lom lo idols ni adu te chuan emwanga film khur lo nge ni ti zona te kha atamani chanin SM Entertainment te po Seunghan hi debut tir lo tura norna ha na sa ani amai ro chu SM Entertainment te chuan chhuatir lovin Seunghan hi an debut tira chuanin van vai thak takina debut zo nu hianin thil dang kha alo li ka le a chu a private Instagram a thian pass TXT members so binat te nena an live na le amazia zu na te khatyang he thianin fiam na angvel te kha oma khamia khanin mi puite chon lungoi lo mema fans te po an lom lova fans train khatte pai chuanin protest truck kha SM Entertainment noya kha nam wat thona chu ta chuanin I Seunghan hi group atanga chhuatir tura norna te kha ni a chuin hua chuanin Seunghan pon ngai dam dilna handwritten akut ziak ngai kha aron da chuaka ama ero chu Korean netizens te kha nan pom lawan yang mi film khur lo lu tuk ti ang zong khanin I comment kha tamani chu mai ba kha a thian hluin ti khanin I Seunghan hi mi thalo takani a Chinese puite po a rel thin ti ang zong khanin thu chwa khan run dal ni chuanin mi puite midle beng kha SM Entertainment na khanina fule ta meya angoi ring mo kan ti lai khan SM Entertainment te chuan thu chuan ron siam November ni somni pani khan chuta chuanin Riize member Seunghan chuan I chol alari dona tunaya thleng dom lak tak te hi a group members te tan thilpoi te an nia chu wang chuanin I chol lagria amale ma in enfiana nata na he hiatus si among don ti khan ron da tin ilo Seunghan hian a members puitale a fans te chunga ngai damadila ama wanga mingchiana te le future activities a buaina te alo san lo nan le alo tam lo zok nang khanin a chol ri don ni ti zong khanin an ron chua tin November ni somni pani atang hian Riize te chu members paruk angin an promote tonga Seunghan ero chan activities vel hi atel vet tori don lo ni ti khan ron chua ni chani he thela ron chua la khanin kha achan lui in ti mirel mangani ron ti tu khanin thu chua kha ron fiam vela chu ta chanin Riize Seunghan hi group atanga chua kan du lo he thil hi hetiang thleng hi ani don ti kan shelova kan posa wang khan ngai dam kan di le miswala ni lawa Seunghan hi mi thatakani ti zong khan ron chua le ta thuka chumi zwa chanin account kha deactivate tam maka chani he thela hianin kang ngai vedana chuanin Lucas sakha in shave kanga NCT Lucas poka a scandal kam mai chia wang thawani chuta cha SM Entertainment pokan hetyang chia hianin Lucas khanin chol alari don ti angjong khan an ron chwa ti chuanin chol kha alari khopa Lucas hi khonge o enge ti chin o ti fans te na an ngai to like khanin kumni nuwa khanin thu chuan ron sama Lucas chuan group a chwa san ti angjong khan an ron chwale ta ni hatyang che hianin ka mu vedana chuan Seunghan po hi aron kil le hi ka ring lova a chan chu SMY
website sang te kha include chuan I bhimi Seunghan a promotional an promo na zong activities a atel na zong ama atlak te kha an remove 5 vek ani chuwang chuanin a ron le karing lawa Kpop company te hi tinge ka sayang kan thuak hi anti boy evem katimaya chan chu be say na sang ui min siam sak china an chuak don lo chu ti khati tiang zong nen lo cha an nuwa chuanin an chuak le nge zel ani chu ni se voina tan chuan in ngai dan le in mu ve da kha comment section a in ron tar langanga ti hianin ni danga po Kpop pathil thleng te hetia han soi zau deu na le intinge ka sayang I soi ho na te po kan la nei zelanga chumi tan chang khongai takin ka channel hi min lo subscribe sa min lo like sak turin ka som chu ani